Allah Teala özünün Resulü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizge afşus selam beynekum degan. Aranızda selam taratınız degan. Aranızda selam taratınız degan. Şundan sonra Allah Teala hamma bizge ve her birimizge selametlik, tinchlik, iminlik nasip eylesin. Rahmetinden ve bereketinden taşlamasın. Dünya turmuşumuzda, ahiret turmuşumuzda cennet eylesin. Dünya turmuşumuzda da ahiret turmuşumuzda cehennem azabından, havf kaderlerden, bela kazalardan Rabbim bizi mehmet saklasın. Bugün iske alakırgan tema, büyük ehemmiyetli şuluk vakitte büyük kızıklı tema bulup sanalı. Müftiyet tarafından aslan tema İslam hem medeniyet. İslam dini hem medeniyet. Yani ikinci türlü İslam dininin medeniyetke karşı. İslam dininin medeniyetke karşı neydi? Medeniyet diyen sözünde elbette kündür değişikler falan neseli. Rus diline tercüme etkende butalçık var katıyor. Turudan tura eğer de siz Slavar bile kararsanız, sözlük bile kararsanız, Katar dilinden medeniyet diyen sözünü çiğir. Rus diline tercüme etse, ondan nasıl gibi çıkar? Kültür gibi çıkar. Lakin kültür diyen sözünün tamırı bilen, medeniyet diyen sözünün tamırı, ayırmazsa kubbilenciktir. Kültür diyen sözünün tamırı, burungu keltilerine koysa, alarga, şuşa, kul diyen sözden çıkan, yani kullanılga kırtırgen eybir. Kültür diyen sözün tamırı, üst tamırı. Lakin şuşu yaklarga var cidip, alar aşağı, bizden güzelliğinde, hazır güzelliğinde gelip manada, mesela kul aslına kırtılıp, tertipke salınan eybir diyen anlamda. Kültür, kul diyen söz. Eğer biz çim kullanırız, bunda tamırı, onun tamırı, kul aslına neydi de olsa misal için ulenli, onu tertipke salıp, onun faydalı yaklarını üske çıkarıp, şuşu ulenli özünün başında uzdurup, aşarga yeki kullanılı güzeller. Neydidir kişinin özünün tutuşun güzelliği. Andan sındı 200 yıl içindegine Avrupa tillerine culture diyen söz var şakırı. Kişinin özünün tutuşu durumunda neydidir başında kısalar, ranklar bulup kire. Nersege ol bula koyan küreler dibeydiginde Müslüman sivilizasyası, İslam sivilizasyası bütün dünyadan özünün medeni yaktan şişe bakal vaktinde bütün dünyadan 300 yılga alga gitken sivilizasyon var. 300 yıl alga gidip küp eybirlerini Avrupa halkı bu bizge gerek deyip alganı 300 yıldan sonra bular. Bu sıhhat. Bunu siz paraya alasınız, hem da taba alasınız. Birden bir eybirlerine kuzala bakamız. Nik degende nige Müslüman illerinden gelgen atlar hem virgülüklerini alıp gelgende Müslüman illerinde tif bulmayı, Avrupa illerinde tif bulmalılar. Yumağına göre. Yumu edebi bulmağına göre. Yani kültürü bulmağına göre yetiştirilir. Haydabız medeniyet diyen sözge. Medeniyet diyen söz, medene diyen sözden mim, del, nun harfinden durar. O sözünün tamırdaşı Medine. Medine diyen söz neyse şehir diyen namata. Tatartın neticesinde şehir diyenler. Şehir diyen namata neyse şehir yerinde yaşavının kaideleri diyenler geliyor. Şehir yerinde yaşayan giden kaideler var. Ki vakitte şehir bilen avlunun ayırmasını neyse de şehir yerinde neydi kaideler var. Sen eğer bir şehirde varsan o kaidelerini bilen sanlaştırga mecbur olasın. Kirgende bular özünün granitçılar özünün tutarlı bunlar sen kim geldiğini bilsirler. Bunda şehir halkı yaşayıp sen kim geldiğini ben şuna geldim. Tukta hazır ulucular seni başkalar. Bunu şöyle bular. Bir ciddi paralar olması gereken şehir yerinde yaşıyor. Ne güzel o şuşundan çıkan medeniyet diyen söz şehir yerinde yaşayan tertip edilen söz. İslam dini Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin medeniyetke karşı deyip karasak niçik ul
Yesrib'e gitmişkenden soň, Medine'ye gitmişkenden soň türlü halktan birden bir türlü yugarı medeniyetli millet getirip kaldırıldı. Eğer de bizning dinimizni har vaqt mana so'nggi 100 yıl İslam dinini narsa bilan cho'qiylar, İslam dinine yala yapalar. Müslümanlar şakşı deyip, Müslümanlar grazny deyip falan hizmetten. Bu dürüsttür mü? Lakin bu yalan yalaydı. Yalaya bu sebeple Müslüman medeniyeti de bigrek Tatar medeniyetine de tiltidirge tırıştılar. Lakin bizning Tatar milletinin bir ayırma sıfatı var. Biz Diristan'da farklılıkta şaşkan millet. Yaxşı manasında farklılıkta şaşkan millet. Biz bik farklılıkını yaratıyoruz. Şuna göre bizni şarkışı deyip etkende her Tatar bir gün namaz, bir mertebe bir namaz kılmayan Tatar'da ona siz şarkışı deyip etkende onu yılmayıdır. Ama siz şarkışı deyip etkende yılmayıdır da sen bu aletü ülkenliğine kul bile. Bir namaz kılmayan olsa da. Din turunda bir sevmeyen Allah Teala'nı Allah babay deyip etken olsa da hatta mutalı. Bilmeyen sebeple. Bu da eyde biz farklı millet gibi. Koyan Allah onu olgan değil. Bütünüsü nese yala yağından gelip çıkan hem uydurmalardan gelip çıkan eybirler bulup sanarlar. Eğer Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nese Müslümanlarga misal ettirip köp sahabelerge özünün küserde turgan bolgan özünün kengeçlerini bitinni tertipletip, çeşlerini tertipletip, çeşlerini kıskar, sakalını tertipletip, sakalı belirken onun ardından hizmet görmek gerek, hizmet görmek gerek. O senin başka dinlerdeki bulgan köpek funksiyon bulmaska teyiş, ibadinde unutun bulmaska teyiş. Başka dinlerde, isimlerini yapıyoruz şimdi. Başka dinlerde karasan, min kaybır Müslümanlarını başka dinlerinde deyip şüklere başlıyorsun. Eğer de karısın, onun sakalı tertibini alsan, güzel alsan. Eğer de başka gelmese, sen onu başka dinle bakayım deyip bile koyursun. Şuna göre biz ne şirketiyiz? Bizning Müslüman kişiler olarak Peygamberimizin mirasına hatırlatıyoruz. Var ifrat, var tefrid. İfrat degen söz ikincigin bilmeyip, ikincisi şik koyup şaşar, şik koyular da şaşar. Şuna göre Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ifratını da tefridini de yaratmadı. Peygamberimiz beyne derike sebeyle şunun arasında ortalıkını tavırlar çıkarız. Biz bilim yanından da alda bulurlatıyız. Biz bilim alığı yanından da biz özümüzün tutuş yanından da en birinci şeyler oluşta biz dünyada bütün alemge sivilizasyon alıp bilgen millet ikenligini unutmasak. Bütün alemini kul yurga iletken millet ikenligini unutmasak. Bizge ne segene sileselerde, ne digine ekiyat satsalar da, bizni nişikine şukurga tırışsalar da, şu kadar endi nerse baştan ansı kelip çıkmalarından soň hazırında aramızga kişegene İslam dinini kabul etken kişiler nerse bizge 1000 yıllık, 1100 yıllık tarihi bulgan Müslümanlarga nerse bizge İslam dinini tutup tertibini iletek kişi İslam'ını kabul etken kişiler. Bigrek seyir, şuna biten. Bu kişiye görelim mi? Bana senin şurada senin profesyon var mı? Da profesyon var. Ne kadar staj? 10, 15, 20 yıl stajı bilen işleyip. Ama gelip birazdan kontorasına gidip barasında mene hindi senin profesyonda просто ключкана bir öğrendim dedi. Hem nerse, no sen birazdan sen sındır işleyebilirsin şimdi. Sen öyle göre senin profesyonda knopkaga basıragana ключкана bir öğrengen kişi mene iki gün nersesin. No sen nerse, sen etesin, men bir nerse bilmeyim, mindir işleyebilirsin. Dege kişi nerse diyecek, sen ahmak diyecek. Dege stajı bulgan, önde köp eybirini öğrengen, köp eybirini bilgen kişi ahmak diyecek. Biz de etkiyoruz. Eğer de sen İslam dinini sen bir başında bizden milletke tiltidir olmasın. 1100 yıl tarih bulgan milletke birini tiltidir olmasın. Biz elhamdülillah Allah Teala'nın rahmeti olsun. 1100 yıllık İslam dinini kabul etken birinci babalarımızga Allah'ın rahmeti olsun. Bizge Allah'ın varisleri bulurgan nasip etsin. Bizge Allah'ın varisleri bulurgan nasip etsin.
Alardan soň kelgen her buğunga Allah'ın rahmeti olsun. Sen ol her buğun bulduralgan hatda bizge İslam dininin ta'limatlaryny topşyryp golduratlar işte. Bu medeniyet tügülmi? Bu irişik tügülmi? Bu zur kıymet eýber tügülmi? Kafirler 100 ýyllyk revolýusiýa salanmasyn nersege beýlendiler? Müslümanlaryň kutuwuna beýlendiler. Allah'ın problemasıydı Müslümanın kutuğunda. Nişediler mesharelerge turuştular Müslümanlarını. Müslümanların kutuğuna beğendiler. Şu kadarı ahmaklıkның ne derecesi. Ondan sonra ise 100 yıl ötkenden sonra nitege televizordan uzarıyor nerseldiler. Bütün avrular bulmasdan birden bir kutneşi startu yolda nese yuğuyken deyip malışı vesile hazırladı. Televizorda. Yuğuyken deyip Amerika aşkantı vesileğine. Neyken ne yapayken deyip Müslüman sivilizasyonunda önemli bir var. Bu en efektif iken deyip. Selüloza bumajny element bilen mutirat tünelimi ayuğu üzü. 100 yıllık bizden küldüler, meselelerine karıştılar. Müslüman kişisinin kumganlığına tiydiler. Anekdotlar yazdılar. Allah'ı öldüğüşüler. Meselelerdiler. Türlü filitonlar yasadılar. Plakatlar yasadılar. Küldüler. Alankaya var gitti de. Dinkaya var gitti. Alankaya ve Dinkaya ayırması zor. Şuna göre biz anlarga tiyişmiz buna. Bizim medeniyetimiz zor ikenligini, dereceli mertebeli ikenligini. Bir ne eklesin bile. Biz total halıcıların tınlağanımız barışken biz hazırlık çıkanlarını etmeyeyim mi? Allah'a sürekli bulmuyor birinci Tegenindedir ayrım iskusları bulmak gerek. Allah'ın tında silahı, hazır geçirler tında silahı. Lakin burundular tında bir neteler. Burundular tında bir neteler. Onların burundu bizning münecetlerinin, burundu tatar halıcılarının, bütünüsünün kavideleri, burundu gilmu arut degen gilimge eğlenip koytar. Nese degen söz rifmaga, burundu rifmaga eğlenip koytar. Bizim halkımızda İslam dini bilen şiir yazı kavidelerinin en zor mertebesi, en zor, en yukarı feni gılmul arukka dayanıp yazılan. Burundu münecetler de burundu tatar halıcılarda. Şuna dayanıp Onlarını şuna göre hazır geçirişinin onlarını yaxşı ettirip, burungu tatar jırlar için, burungu tatar münecetlerin eyti alır için kişiye zor üpke gerek, zor yok gerek. Hazırgi üpke bilen, demek taraftan üpke bilen var bulmuyor. Demek taraftan üpke bilen, vayet taraftan üpke bilen, toşunun var üstü bulmuyor. Zor üpke olsun için mikrofon var, azan et. Oğlunun bakkanından sen azan ettirge giren ve azan et. Üpkenini trener ettirgetlesen, tatar üpkesi bulun tiresen, tatar üpkesi bulun tiresen, azan etsin. Azan etip, üpke şistara. Azan etip ne şey? Üpke şistara. Üpken tağında şistarılığın, hem de başmayan şistarılığın tiresen, Kur'an okulu verirsin. Tatar malayı. Bizning medeniyetimiz Kur'ansız bizning medeniyetli bölüm. Bizning medeniyetimiz azansız bizning medeniyetli bölüm. Bizning medeniyetimiz paklıksız bizning medeniyetli bölüm. Şakşılık başka biz medeniyetimiz yok bizning adı. O bizning medeniyetli bölüm. Emine Kur'an-ı Kerim'ni okusan, Kur'an-ı Kerim'ni okusan, üpken gerek kadar aşıla, hem şundik kişine münecetlerini, burungu, tatar jırların dürüst yırlıyorlar. Nige bundan 40-50 yıllık ul tatar jırların küter altırgan buğun var idi. Alar bir arakı içmişen, temeke tartmışen yaşayan kişilerin balaları. Alar temeke üzerinde tartmaganlar baştan.
Kullarına aksa çıkandan sonra может быть taklalarına bakabilir. Demek takladan iken anda endi sen barında taklacılarına gelip jite almasın. Sen jüri başlauğa dip kire başlasın. Ник десең үпке кысылган була. Хәзерге вайтларны әйтәләр, анда баш мие китерлек дәрәҗәдә кешенең үпкәсенә зыян сала торган әйберләр тапты хәзерге яшьләр. Үпкәсенә зыян сала кайтарып булмаслык дәрәҗәдә зыян сала икән. Букваль рәвештә кешенең үпкәсе кристалләшә икәнлеген ачыктан-ачык врачлар әйтәләр. Моны яшермиләр, яшереп булмый дәрәҗәдә. Менә шуңа күрә без үзебезнең мәдәниятебезнең нәрсәгә таянганын әйткәндә, иң беренче татар халкының мәдәнияте ислам диненә таяна. Ислам динендәге иң беренче кагыйдәсе иттереп татар халкы үзенә алган паклыкны, ан-назафату минәл иман дигән сүзне үзебезнең кагыйдәгә алган. Чисталык иманнандыр дигән сүзне. Чисталык мәсәлән иманнандыр дигән сүзне. Шуңа күрә без чиста булмасак, нәрсә башка кешегә без акыл әйтә алмыйбыз. Шакшы башың белән башка кешегә чисталыкны сөйләй аласың син? Сөйләй алмыйсың. Шуңа күрә үзебезгә акланырга кирәк. Үзебезнең мәдәниятебезне уялмаска кирәк. Аның асылы, аның табигате, аның төбе ислам динендә икәнлеген аңлап, үзебезнең динебезне өйрәнергә. Шу вакытта безнең булыр иншалла бәхетебез, сәгадәтебез, дөньябыз, ахиратыбыз тигез булыр. Хвала Аллаху, Господу миров, который создал небеса и землю, то, что между ними, и принял нас наше истинное возвращение, и да благословит пророк Мухаммада Расулуса, и да будет доволен его сподвижником, и да поможет слава всем верующим достигнуть благополучия в этом мире судный день. Сегодняшняя тема, она очень такая, в то же время интересная, в то же время достаточно актуальная и полезная. Это отношение ислама к культуре. Естественно, на татарском языке немножко по-другому звучит. Но на русском языке, если мы будем говорить, то упрощенно хотя бы тоже оповестим. Да? Сегодня самое интересное, в то же время страшное, в то же время увлекательное, если касаться культуры, растет целое поколение людей, которые очень-очень сильно отнесутся через 5-10 лет с критикой ко всему, что мы сегодня называем культурой. Ко всему. И через эту критику, очень сильно пройдя через эту критику, от того, что сегодня люди называют культурой, останется очень мало вещей. Многое, что сегодня мы называем культурой, будет похоронено этим поколением. Поколением людей, которым сегодня еще 20 лет, но через 10 лет им будет 30 лет. Мы просто, к нашему сожалению, те люди, которые здесь, большинство из нас, больше 30 лет, 30 плюс, так скажем, здесь мы собрались, а также и старше, мы себе не представляем 20-летнее поколение, как думают. Растет очень рациональное поколение. Со всеми минусами, которые есть у них, потому что этому поколению в рот суют все, что не попади, лишь бы их отравить на сегодняшний день. Им спасибо властям, конечно, Российской Федерации, у нас в России, да, то, что у нас приятно, я вам скажу честно, приятно, общественное пространство очистилось от запаха табака. Это приятное было. Этот приятный бонус, когда появился у нас в России, кто за границу поедет, не в мусульманскую страну, он это ощутит, как у нас, оказывается, свежо пахнет в общественном пространстве. Это общественное пространство не только улица, это общественное пространство, это, допустим, многие заведения, которые мы посещаем в течение наших сутки. Куда-то поехали, где-то мы появились. Когда ты внутри помещения свежий воздух дышишь, это дорого стоит. Когда это все началось, борьба с курением, так скажем, в общественном месте началась, я подумал, говорю, на что ставку сделают те, которые хотят нас отравить. Это же культура тоже. Как нас хотели культурно споить, сейчас культурно хотят. С чем хотят нас культурно отравить? Думал, вот ведь
Нашли они вот эти соски для молодежи придумали. Вот через эти соски молодежь, больше молодежь, к сожалению, очень сильно свое здоровье потеряет. И одним из главных органов, которые нам позволяют жить, является не сердце, а легкие. Потому что сердце может работать сколько угодно, но если у нас легкие загажены, или обычным сигаретным курением, или же современными пластмассовыми курительными аппаратами, да, загажены, наши легкие, они будут слабым местом. Когда вот коронавирусная случилась ситуация, несколько лет тому назад, ведь сильно пострадали люди, у которых было легкие слабые, понимаете? Которые были, то легкие были органом, куда может проникнуть вирус, понимаете? Иммунитет наш, это огромный дар Бога. Это огромный дар Бога. Но это и самый огромный дар Бога, это наш иммунитет, наше здоровье, наш иммунитет. Но самые сильные, что мы долбим за свою жизнь, которую мы разрушаем, это дар Бога. Мы иммунитет свой разрушаем. К сожалению, бездарно сильно. Очень сильно разрушаем. Поэтому пора нам задуматься. Задуматься над тем, что нам предки оставили. Я еще раз повторюсь, то поколение, которому сегодня 20 будет, через 10 лет, 30 лет, они, большинство из них будет именно, к нашему великому сожалению, у них будут легкие поражены вот этим недугом от вот этих современных пластмассовых курительных аппаратов. Меньшинство будет здоровым, но оно будет улыбаться и говорить, ну, болеют они все. Понимаете? Если те будут только болеть, если те не помрут. Но отношение к культуре у них очень рациональное. Они очень многое, то, что нам навязывалось под видом культуры, оно по сути являлось пустословием, пустотой, это все они отменят. Понимаете? Они откажутся от многого. Поэтому нам подобает всем изучать, что предлагает мусульманская исламская культура. Нам, мусульмане. Мы, мусульмане, сами, к сожалению, не знаем всю полноту нашего культурного наследия. Мусульманский мир в свое время, когда было в своем расцвете сил, по многим параметрам, именно культурологическим, именно гуманитарным, по своим гуманитарным параметрам, по решению многих вопросов мы опережали на 300 лет так называемую светлую Европу. Понимаете? Так называемую светлую Европу. На 300 лет опередили. Но потом, то ли расстались, то ли что случилось, потом пропаганда сделала свое. 100 лет тому назад, до такой степени мы потерпели упадок, что ходить в туалет с кумганом, то есть подмываться, было зазорно. Смеялись, насмехались. Господь дал, Господь отнял. Это не понимает верующих. Господь всю жизнь верующих учит одному и тому же, что Он дает и Он отнимает. Все. Понимаете? Он дал величие, Он и отнял это величие. Благодаря чему? Благодаря тому, что мы сами же отказались от знаний, которые сделали великим наших предков. Мы сами 100 лет тому назад отказались. Понимаете? Поэтому, что является самым наикрепчайшим фундаментом мусульманской культуры? Это чистоплотность. Чистоплотность не только личная, не только внутренняя, как нам хочет сатана воткнуть в душу. Он говорит, в душе будьте чистыми, не лезьте туда, не лезьте сюда. Нет, это не так. В душе чистым оставаться среди нечисти вокруг невозможно.
Поэтому Господь меняет обстоятельства, Он сам меняет обстоятельства. Поэтому и говорим, что чистота не только души и помыслов, чистота того, что твоего тела и того, что тебя окружает. Твоего жилища является фундаментом мусульманской культуры. Так мусульманин должен прожить, чтобы никто не мог сказать мусульманину, что в исламе чистоты нет. В исламе чистота есть, и она требуется от нас, от всех нас. И эти две вещи, материальная и духовная чистота, они как две руки. Ведь человек с двумя руками в нашем сознании полноценный. Ведь мы одну руку не отрицаем, имея одну руку, другую руку. Или эту руку, или эту руку. Мы говорим, обе руки нам нужны в жизни. И человеку тоже его духовная чистота, его телесная чистота, чистота его жизненного пространства, она необходима. И эта пропаганда, она не должна проходить. Она должна просто-напросто столкнуться с правдой о том, что да, вы можете измываться над мусульманами, но в вопросе чистоты нет. Чистоплотность должна быть, она главной. И следующее, проистекающее из этих двух, и духовной, и телесной чистоты, проистекающее следующее, что порядочность должна быть нашим визитной карточкой мусульманина. Порядочность. То есть мусульманин должен понимать, что порядочность является его главной визитной карточкой именно по отношению к особенно к немусульманам. Мы, мусульмане, между собой разберемся. Если мы в этом мире не разберемся, Господь между нами сам разберется в день суда. Сам Он рассчитается друг за другом между нами, между верующими. Но нам важно держать марку перед остальным миром. Это немаловажно, ведь о культуре мы сегодня говорим. Перед остальным миром мы должны особенно показывать правильные наши нарративы, если так можно выразиться. Духовная и телесная чистота должна являться именно истоком или исходящим для нашего порядочного поведения в обществе. И это главное. Вот это, если мы из исламской культуры себе возьмем и будем ему следовать, то остальные периферийные качества, они у нас будут правильными и успешными. Пусть благословит всех Господь.